Tujenge Kiambu, tuibadilishe ikuwe na maji, barabara, hawa vijana wapate riziki, wapate kazi ya kufanya. Hiyo ndio Wanena Wajango amejitolea. Pale Thika tumejenga mashule, tumejenga mabarabara, tumeweka maji, tumeweka stima za barabara. Hayo maneno yote na mengi ndio nataka kufanya hapa Kiambu, ukinipatia kura yako kama gavana wako wa Kiambu. Tafadhali wananchi wa Kiambu, munipatie kura yenu ya Kiambu ili tuendelee kujenga hii Kiambu yetu, na Kiambu itabadilika. Thukuru wa University wa Embu ni ukite na tafarira ya thikũ igĩrĩ ya gũtara arutwo kana kũmathomithia maũndũ megiĩ kwĩingĩrania na maũndũ ma ũthii wa na mbere bũrũri-inĩ. Tafarira ino ya arutwo a university inyitanire na gĩkundi kĩa Kenya Institute of Public Policy and Research Analysis. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi ũrĩa ũĩkaine ta Chris Galgalo augĩte tafarira ino nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ agenda ya ũthii wa na mbere makaunti-inĩ. With the government system, as the new county governments are formed following the upcoming general election this year, the 5-year county integrated development plan will be prepared in each county. Again, that offers you an opportunity for you to make your contributions in your counties. Be counted in defining development agenda in your county. And that one is actually where we have our Vice Chancellor was mentioning that we have to focus on also the vulnerable group. So the vulnerable groups, they are mentioned also in the Constitution. One of them is the youth, women, people with disability, the vulnerable group like the pastoralists, hunters and gatherers, and so forth. So in Kenya we are divided into 3 categories. We need to formulate new policies to make the current socio-economic systems more inclusive, equitable, resilient, and sustainable. These new policies will therefore be a key component in the recovery strategy to ensure that we are able to build back better to achieve our socio-economic goals as investing in the national Big Four agenda and UN 2030 agenda for sustainable development. As you are aware, universities carry out diversified research in various fields, including the area of social policy and economic views. The research output should find their way to inform the national policy and development agenda. At the University of Embu, we encourage our staff to develop policy briefs from research. The briefs should then be shared with each of the university students. We have other programs that we run on capacity building, and this including what we call the Young Professionals Program. And with the Young Professionals Program, we are now able to admit about 30 young professionals, but of course this goes through a very rigorous recruitment process, and we are able to offer them an opportunity to stay with us for 1 year at the institute to gain the skills, the tools, but also to practice putting together policy documents. At the moment, we have a team, we have a cohort which will be finished. Minista wa ũrĩmi nĩwe Peter Munya nĩerĩire arĩmi nĩ kwarĩ na bataraitha cia kũigana hĩndĩ ya mbura nene rĩrĩa arĩmi magĩrĩirwo gũkorwo makĩhanda. Munya augĩte nĩ kwarĩ na bataraitha cia kũigana ikundi-inĩ ciothe cia National Cereals and Produce Board guothe bũrũri-inĩ, na kũrĩa arĩmi nĩ mangĩoire kanya kau na mathiĩ makagũre bataraitha icio. Akĩaria mũcemanio-inĩ wa arĩmi a macani kĩganda-inĩ kĩa macani kĩa Kathangarĩrĩ mwena wa Embu, Munya nĩ atetĩrĩrĩtie atĩ mũigana wa bataraitha wale muiganu kuri aremi othe gũkũ bũrũri-inĩ. Mnaambiwa wheelbarrow ile tunaita kumeru jaira, ati wheelbarrow. Mama, utawezana na wheelbarrow kweli? Hai,
Sasa umesoma, umesomesha mtoto, unamsomesha arudi kwa wheelbarrow. Hata yule yako kwa wheelbarrow ana ndoto ya kutoka kwa wheelbarrow aende kwa mambo mengine. Hakuna mtu, hata yule mzee yako kwa wheelbarrow anajaribu kusomesha wake ndiye asiende kwa wheelbarrow. Ama namna gani? Sasa si munieleze pathway yake ya kuwa president iko wapi? Huyo mtu mwingine iko wapi? Iko mahali? Ndio sababu mimi nasema tusijitoe serikalini, tupigie huyu kura. Ndio mambo ya majani chai tuwe tunaenda bila aibu kumwambia tusaidie hapa. Lakini akishinda na sisi hatuko, itakuwa ngumu kuongea na yeye. Ukienda na kuuliza na wewe Munya mulileta kura ngapi? Kwa sababu nyinyi mnendanganywa, mnaenda opposition. Tusiende opposition, tumekuwa kwa serikali, tutoke wengine waingie. Tulipata shinda miaka 20. Najua vijana wengi hawajajua hiyo, wale hawakuwa wamesaliwa wakati huo, lakini tunawafunza kwa sababu ni watoto wetu, si ndio? Ndio mimi nasema Azimio. Na Azimio hatujaingia. Sikiliza. Azimio ni muungano wa vyama. ODM iko ndani, ni ya Raila. Sisi tuko na Jubilee, tuko ndani. Kwa hivyo sisi hatujaingia ODM. Ni kushikana, tumeshikana. Watakuwa na mgao wao wa serikali na sisi tutakuwa na mgao wetu. Ndio tuwe na nguvu katika hiyo serikali, tuwe na usemi. Wale wengine hawatuambii chochote, wanaimba wanatuambia vile wako na kila kitu. Mmenielewa? Mnaelewa hivyo? Wangapi wamenielewa? Nione kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono. Thibitari wa igegania level 4 Gatondo ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu ni uthararĩrĩte kumana na wagi wa maĩ, undu uria riu aikari maugite ni thina munene kuona uyu niguo thibitari munene mehokete. Aria marathi gwetha motungata maugite wagi wa maĩ thibitari-ini uyu ni ugwati munene kuri arwaru aria marabatara urigiti wa naihenya makiria kuri atumia aria mohete nda. Tutiraciara mutumia no aigua ni akugia mwana ri no uholdire maguru ati nigetha mwana ndakaime tondu woka ri utangike andu itu tondu ri ruo na admission irekwo ki na gutiri na mai na gutiri hindi ciana kwanjithire tumia twina thina muingi muno 10 tutaga taru maya mothe ira turataite mitungi 10 na no tugutaite mitungi 10 ni undu wa ng'ombe koguo ni tuhuthagira mai maingi uthi atutiri no kuhoya tuhoyaga kana tugathi tukagura varuruku munene muno ni tondu riu ona giko ni turagia toto nginya mwene irima kuhe mai koguo ni turateceka muno ugikona mundu gwitikira akuhe mai mairima riria enjete ne njithitie na mbeca ona ithu tugaconoka ni kunoga ni kuhoya koguo ni turoria aria mangihota gututeithĩrĩria mai ma matuika ma kuriricwo nigetha andu mahote kuona mai koguo ni turoria thirikari igerie kuoya undu ucio na mituki iririci mai nigetha andu mahote kuona mai ma kuhuthira na nginya thibitari wa igegania hote kuona mai ni undu wa crisis irekere kuu twina thina wa mai maria marakinya ithambirio citu na kuri andu marauga ni tondu damu ni hinge no muno tiguo tondu ni twaranirie na contractor uri kuo na ndahingiririe mai mothe ni aratigirira toguo ndamuonia he mai marakunga ni kuria njui ciothe ciithi koguo kahinda-ini gaka ndahingiririe mai ni ararekereria mahituke maria mangihota ni kuria makoretwo me manini na nikio urakorereria andu a igegania na karuri sore muno tondu ni tukoretwo tunyihitie mai no ni turatigirira ni tugutigirira mai maria mothe maroneka ni tukumathambia na tutigirire ni mwamanyua ta uria mumanyuaga thiku ciothe thiini wa wiki tondu hau niho ngukorwo ngikirira gaturumo mohoro maitu ma Gikuyu Miaraho. Mohoro mangi ukumamukira wona ciehanda thaa 1 na thaa 3 cia hwaini haria mukunyitanira na Mwangi wa Munuku. Thie na mbere kwirorera ceceni ya Gikuyu TV. Ritwa yakwa ni Nduta wa Boro.
Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgikuyu.